Imana ihabwe icubahiro. Uyu ni umunsi mvuga ngo udasanzwe kandi usanzwe. Mu by'ukuri ntabwo ari benshi bakunze gukora igikorane nk'iki, ibyo murabizi. Ariko umuntu ugikoze kandi benshi baza bagenda batakara kuko kiza kibasiga, kiza gisiga abantu benshi bindi iki gikorane. Hari ibyo wakorewe nawe ariko ntiwagikoze. Amen. Ariko abagikoze bazabagira neza cyane. Imana ihabwe icubahiro. Kandi wewe kizagisiga ntukazubinenga ngo uvuge ngo se kira gikorane ngo nta woshima ngo avugire mu mutima. No mu mutima uyu uhaye gikora yaravuze. Ubu kandi akeneye no kubishira hagaragara. Kandi nibimushobokera azakomeza ashima n'ikindi gihe. Kuko bimurimo yarabitekereje yarabyicariye. Imana ihabwe icubahiro. Arakoze umuhagarikizi turamushimiye kubwo kwakira amateraniro. Kandi natwe turakwiyegereje. Nta wakwiyegereje ngo uyegereje abandi ariko urasigara. Turakwakiriye nawe Imana iguha umugisha. Ubundi twiyegereje itorero rya PGR ryateguye kino kintu. Mwagiteguye neza cyane twako tubikurikiranira hafi. Mwagiteguye neza kandi nuko turabona ibintu bipanze neza cyane. Amen. Ndashimira abantu mwese mwitavye Mwalimu Mbabazi kubwo Imana yamutabaye agakira. Imana ishimwe. Kandi ndabizi ko muri mwese mwuzuye amashimwe. Nta muntu twoha umwanya ngo areke kuvuga. Ko siko kuri. Nta utovuga mwese icabazanye no gushima Imana. Ariko mwese siko mubona umwanya kugira ngo muhagara mushime. Turavuga abantu bake ariko tutayobeye kuko namwe aho mwicaye mwuzuye amashimwe. Bwana sifiwe. Twakiriye kandi umwungeri mukuru representa Yari. Ndakwishimiye kandi ni inshuti yanje cyane. Muhaye kaze hamwe na pastor bakorana. Ariko twishimiye kandi cyane umwarimu wacu ari na pastor musore ugize kino gikorana. Uriya ni inshuti yabenshi mwese. Natwe abanyamuyinga aza turamutsa aza dusura cyane twamwumva. Imana iguha umugisha. Rero tudatwaye maremare, uyu ni umwanya wo gushimira Imana. Tugiye guhereza abashima kandi baduhaye isaha imwe gusa. Saa 11 yuzuye tuzaba turangije umwanya wacu w'abashimwe kugira ngo ibindi bikurikireho. Uko niko bimeze. Rero reka tubabwire kuko uyu ari umunsi wo gushima Imana. Batangiye babivuga ejo abari hano materaniro. Kugeza na mu gitondo. Ikindi gikorane kidasa n'ibindi. Kandi si ubukwe sinikiriyo. Ni igikorane cyo gushimira Imana kubzo yakoze. Amen. Niba nawe hari icyo Imana yagukoreye uzakigire tuzagushikira bigende neza. Bwana sifiwe sana. Ijambo ni rya rindi basomye ntidusa gusoma yandi magambo. Rya rindi bababwiye muri komeza bari hano. Ariko ari wirindi naje nibuse riri mu Baroma ibice 2 n'umurongo wa 7 rivuga ngo abashaka ubwiza n'icubahiro ndetse ngo no gudapfa. Siko havuga abashaka ubwiza n'icubahiro no kudapfa ngo babishakisha gukora ibyiza badashogora. Imana ngo izabagira guteba izabitura ubugingo buhoraho. Bwana sifiwe. Nukuvuga ngo gukora neza mu rundi ruhande n'urukingo rwo gupfa. Reka dutanga umwanya kugira ngo abantu babashe gushima tudatwaye birebire. Abo tuzatubwira ngo bashime Imana. Imindi tuzatuguhereza uzuyubahiriza. Ni byiza cyane si benshi n'abantu bakeya. Ariko abahabwa umwanya ubaye inkurambura bukeya kuko nibo baremeshe ikorana n'umuryango wa Mwalimu Mbabazi. Abandi ni miniti 2 duhite twicara. Reka duhereze Mwalimu avuge iminiti y'icumi. Bwana asifiwe. Ntabwo dutinda kuko ibiri ku mutima ibyo ni byinshi kandi na amashimwe. Reka nanone Revera nadufashe Revera Gaspare
nadufashe iri jambo tuhaye dusoma, iri jambo tuhaye twiga Abaefeso 3:20 kugira ngo tuje mu wundi mwanya. Abahari ni basoma. Nuko ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose kuko imbaraga zayo ziri zidukoreramo. Amen. Bwana wetu asifiwe. Duheze Imana yacu icubahiro. Haleluya. Bwana asifiwe. Dutangije dushima Imana yacu itugiriye neza, tukaba tugeze kuri uyu munsi. Imana yacu nishimwe. Imana nishimwe. Hanyuma kuko babivuze, amashimwe turayafite, amashimwe murayafite, ariko ntabwo dutwara umwanya kuko amashimwe nibyo byo kujya by'Imana, tuzohora dushima. None Imana yadukoreye iki, ejo izodukorera ikindi, kandi tubonera Imana mu bitangaza. Bwana asifiwe. Rero twaragwaye nkuko mubizi, turagwara tugera kure, ariko nta kure Imana itokura umuntu. Turagwara turongera turagwara, tumanuka ku bitaro tugera kure muri ibi bihugu, ariko tubona ukuboko kw'Imana, turavugwa turakira. Bwana asifiwe. Kandi ndashimira Imana, burya utaragera mu kibazo ntuzi umenye uburyo uwo citwaramwo, ariko nari mfite kwizera gukomeye. Imana yacu nishimwe. Numvaga ntako nzoba, kandi nkumva nta kibazo nafite. Tinimfa nanone ijuru sijyo ryizaba, tinimfa nanone nzoja no mwijuru. Nkabona ntawe nanduranije nawe, nanone nkabona iryo juru naryo napfuye nzorijamo. Nanone ntabwo abarundi baza bavuga ngo rufutsaho rukiri, ariko abakuru b'iwacu bakavuga ngo gupfa none ubufejo. Nanone turagwara, Imana iba bugufi yacu, itwongerera kwizera. Nanone muri yangwara baravugaga ngo kanseri ngo ntizikira. Ni benshi bakize, sinjewe njenyine. Ariko sinje gutanga ushuda y'abandi, ariko nanone nayo twonayitanga kuko iri jambo ryonyine dusoma, ijambo ryo kwizera, tuvuga ngo Abrahamu bande bagize kwizera, nico gituma natwe tugomba kugira kwa kwizera. Bwana asifiwe. Nanone ndagwara, tuja mu bitaro turavugwa. Harabo nariko nereka amafoto, nawe nuyakenera tuzayakwereka. Nanone twari tugeze kure, ariko tubona ukuboko kw'Imana. Imana yo mwijuru nishimwe. Bwana asifiwe. Muzukuri ntabwo twaguma kubivuga cyane, usibye yuko Imana ni ngari, kandi buri muntu uwo ari we wese azayibona gutandukanye. Mwibuka n'abari abagabo bamwe babonye Yesu nk'umukiza, abandi babumubona nk'umuganga. Imana umuntu yoyivuga uko ashaka, ariko Imana isumba byose. Imana isumba abaganga, Imana isumba bari abiza amasiyanse n'ibindi. Imana ni nkuru. Kuri ubwo dushimira Imana yadukijije. Imana yacu nishimwe. Yeme gushimira Imana, ngiye gushimira n'abantu, kandi nta handi Imana ituye mu bantu. Bwana asifiwe. Tukimara kugwara, muzukuri njewe narinzi yuko ndi mutoyi, nkabona nta mirimo myiza mfite, ndetse mugabo ndetse abantu bonkunda bigeza. Ndagwara, harabo twari turi kumwe mu rugo nijoro, bariko bambwira ngo nije wari kubahishiramo kwizera. Ibo bacitse intege. Nanone ba bantu badusuraga, banyajambo
ba madame Kayira Nyagafizi baranyinjiranye banshiraho amaboko baransengera. Yemwe muzamusengera abarwayi. Iryo itaje njewe ryasubiye kubuza rirasubira rimbamo gakeya ndi mu gusengera abarwayi baba bari mu ngorane zitandukanye, baba haribwa n'uyu mubiri, ariko nitwabona twambuye uyu mubiri tuzaruhuka. Uyu mubiri n'ugwara, uyu mubiri utubujije uburyo, ariko nanone abo bantu noje kuvuga ngo runaka na runaka nogira uwo nsiga, ariko uyu muhana wamutonda agashando. Isabana niko bazavuga ngo gutonda agashando, tumaze kwibagirwa ikinyamurenge. Bamo batonda agashando, umwe akava undi akajamo, ndetse nkaruha no kuvuga. Kandi nanje mu mpano nkeya mfite ngiri yo gusurana. Na Pawulo yaravuze ngo yirate Kristo. Iyo mpano mu by'ukuri habe ni musasabaza bagira iki kibazo kera nkama mvuga ngo sinza ndeba ku mateke. Iyo mpano ndayigira zabwagiriza n'ubu mvuye zakavumu. Mu by'ukuri impano zanyu ni muzisese zisubire zibeho. Bamwe bogira ngo twasize impano iri iwacu mu Minembe, ariko naha hariho abantu bazifite. Yemwe nimukomeze ico mufite mutacakwa. Nabonye Imana nyibonera mu bantu, bamwe bakaza sinari nkiki ingwara neza, ukabona umurwayi wawe nta kihaya rya, nushaka uzorire aba yagiye. Sinari nkijya pe, inda yari yarahuye n'umugongo, ese noriye kandi ingwara yari yanturutse mu kanwa, nta buryo. Abantu ifaranga izo zoguma zikaboneka, habe n'abakora muri beneri nabo wenda bazabazibura. Nabonye umunsi umwe ifaranga zidushirana, umugore ati nta faranga, terekaga ngume hano ku buriri harakundi. Mbona Pascal araje, nari sigayemwa mirinda gusa, ampaye mirinda ndamwe. Niko wa Imana iguheza umugisha, nutagwisari uzasara. Yemwe nabonye Imana kuri uyu musozi, abayumba barimwo bamwene data Peter, barimwo bamitera, none bari batumwe n'ababo. Kurya umuntu azagenda umukozi watumwe n'abandi, n'abayumbe bose baraje. Kandi ni wasengera umuntu ufite n'ifaranga uzozisige, kuko kurya gusenga tibihagisha. Wosengera umuntu uri mu kibazo ukagenda udasize urufaranga, ngo wa muntu we agire gute? No kuri za faranga mwari ko mumpeza kamwaga mirinda, amarasa akagenda, mirinda igasubira ikinjiza mwayandi. Imana yacu nishimye, Imana ibagirire neza. Simwe gusa bampaye ifaranga nyabahire n'umwana wacu, ariko hari uzugira umwana ukaza umurebera iriye, Imana izokongerera. Kandi Imana iguhagurutse ugere muri Amerika, ibipimo ntibigashire. Mwana wanje uzahaguruke kandi nugere iriya, nabwo ntukibagirwe. Aho nanone suko muzehe bwana mukubwa Tarasisi Gafirira isawa Pasteur Gedewo, muzukuri ni mukuru wanje, ariko mufashe nk'umuvyeyi. Yarazaga akambwira ngo uko kurumva gute, agasenga agasubira akambwira ati haguruka uje ku bitaro. Timuze tizogenda, agasubira akagaruka, bityo nawe agakora. Twagiraga abasaza ruguru iwacu bagiraga ikibazo cyo gukomeza ifaranga, ariko iwe ntababamwe. Umusaza wo kuvuga ngo aguheze urufaranga yo guhaye inka, ariko uwo mutima wagize mwiza wo kumba bugufi, kiyo napfaga wasigarana irungu, ariko umba bugufi urangwaza urankurikirana. Imana yo mwijuru iguheze umugisha.
ndashimira abana banje rero reka mpere ku mugore hari uwohera ku bana ataravuga umugore hariya Adamu Imana ngibona nkari ngombwa ngimuremera umufasha umukwiriye kandi abagabo tugira uko duteye inza nama nshamuka nawe ufite uko uteye habe nubwo ngwaye inza nama ngira gutya ibintu nkabivuruka ariko uyu wacu akanyihangana kandi umugore utihanganye no gusenya yose ariko ndagushimiye kuko wanyihanganiye ukangwaza nkaba naragarutse Imana igasubira ikangaruraga iwawe Imana yo mwijuru ndashimira abana mpereye ku muhungu wanje mukuru Masunu twabaye twicaye ndavuga ati ndagushingira sha abanza kwigirana urashaka jewe nashatse ndi munsi yawe bumwe nariko ngira ubwoba bati nashingiye umwana akiri muto ti none nyine ngiye kugenda n'Imana ari kunyongorera ariko nanone ntiyari na mutoya umuntu mutoya ntaza ashaka muzukuri ndagushimiye hamwe n'umuryango wawe madame wawe muzukuri sinabisubiramwo abandi barakoze buririra kuri uyu mwana hari kurya umuntu wananiwe ababyeyi be wa muntu muzomwita ikigwari hari uwonaniga uwiwe jewe ntaza mbona na data yakazagira gutya nkamangira gutya nkirukanga nkamutora nkamuzana mwakaza mubona hano imyaka nuko ari umubyeyi wanje nawe papa ndagushimiye inka zaragiye abamayi barazinyasa ariko nanone Imana ibyo dufite byose nibyanje nawe aho dukura ubushobozi subwawe subwanje nubwacu nubw'umuryango ndagushimiye kuba waritwaye neza hamwe n'umugore wawe bacu hari uzushaka n'umugore abakazana benshi ko baratata ubu ngubu ariko uwo mwana wacu uwo mwana wanje ndamushimiye yabaye umwana mwiza mu rugo Imana yo mwijuru imuheze umugisha Yari azobyare hungu na kobwa ndashimira Pasiteri Martin ni umuhungu wanje nubwo muhaye mubona agiye nko kundusha imyaka ariko nayo si myinshi nawe yaranyegereye kandi uranabikwiriye turavuze ngo Imana yo mwijuru iguheze umugisha umunsi ngwara Pasiteri Mutware ntiyavaga mu nzu ndamubwira ati genda witegure ejo uzonjane ku bitaro tuko ningwaga hangaha tibazonseka ni mwebwe muzo wamusigaye umusozi ni mwibazovuga twama tumanuka niwe wanjanye ku bitaro bwa mbere nanone nshitse yo mbona ukuboko kw'Imana yeme sinovuga ngo runaka na runaka Imana yo mwijuru kubagize ico bakora Imana yo mwijuru ibaheze umugisha ndashimira nanone tumaze gushika hariya hepfo ku bitaro Pasiteri Jaros kandi ko murabona madame wiwe hano itorero n'umuryango itorero intumwa zo hambere zahoraga hamwe zihuje umutima banasangiraga n'ibyabo nanone Pasiteri azi ibintu nuko amavogera igihe mwebwe murinze ngo babaheze utunomero iwe kera babonanye na dogiteri nanone waje turabashimiye mu byukuri nk'iyo nja kuba umugabo udafasha aba bantu bazamuka representation yose iraha ndagushimiye ndashimira nyakubahwa represent ubushize mwaramubonye niwe waje kunshingirira umwana none kandi aje muri ibi ibirori byanje ntari mu kubisibamo hasigaye kumenaho amavuta nico kandi na azobika si uri mu kuyashiraho abandi bose
niwe uri mu gusengera abantu, niwe mukuru wacu twese hano. Nuko n'uwo munsi nawe uzotegurwa mu by'ukuri hamwe na staff yawe. Muhore hamwe na staff yawe, Revera Bagaza, Revera Gaspar. Aba bagabo nibo ba EPG n'abandi n'aba EPG, ariko aba mvuze guhera kuri Pastor Jaros niyo mitwe. Abandi ko baraza badusengera ubu ngubu, ariko ni mwebwe muhamuduhezaga. Turabashimiye, Imana yo mu ijuru igume ibaheza amavuta yo gukora umurimo w'Imana. Bwana asifiwe. Nanone turabihiga, turavuga ngo Mana ni wadukiza, tuzoshima Imana. N'ubundi twarayishimye, ariko nanone turavuga ngo reka duhamagare aba bantu. Tukibivuga turi batoya, tubibwira itorero rirabyemera n'umuryango. Nanone badufata mu bitugu, batuje imbere, baradusabira. Niwo uyu munsi torero ya EPG, reka Pastor Sebagabo ahaguruke dukomere Imana yacu amashyi. Jewe ko numva kera irungu ryawe uragiye, kandi abantu bari mu kugenda musarire bari n'abapasiteri bakama bibagirwa, ariko ntukibagirwe. Nawe turavuze ngo niwe duhagurukije uduhagarariye, turavuze ngo Imana yo mu ijuru iguheze umugisha. Amen. Hanyuma dutekereza gukora ibi bintu amajwi yongorera sasa, guhamagara abantu. Aya mafaranga arundura mu kuyakoza hariya ku isoko nta kiri mu kuvamo. Ibintu zarazamutse zaraduze mugani w'abarundi, ariko nanone turavuga ati se ba bantu baduhaye amafaranga yo kwivuza, sibo duheze gushima Imana. Turabakomangira, bamwe biri mu kugora, ariko abandi bakumva. Kandi sinabiriya gusa, natwe dufite ifaranga. Musarire zinshi nazibonye ahangaha, abantu b'Imana ufite igikorano. Muhoza nko ntamubonye, ari Bujumbura yarazindutse, ariko yasize ibyiwe hano ko twabikoresheje. Hariho abantu bari mu koherezwa ifaranga kabiri ku kwezi, ariko bakavuga ngo uriya muntu wakoze igikorwa cyiza reka dusangire. Umuntu ugifite ubugugu nave muri ibyo. Umuntu nakora igikorwa cyiza, undi mugabo cyangwa se umugore se umugabo gusa muzamumushigikira. Tereye kuri Muhoza, ndavuze ngo Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Ndabashimiye mwese aho, shimiye ishengero baradufashije mu buryo bwo gusenga n'uburyo bw'ifaranga. Shimiye famiye yacu. Ngahwe uriya mugabo mbonye nahaguruke, nukuri kiyo mu njonjorera ntabwo nakoraga, ariko ukuboko kwanyu kuri ahangaha kwahamagaje aba bantu n'abashitsi bafashwe neza kuri bya bindi mwakoze. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru baheze umugisha. Nanone ndashimira Pasiteri Jedeo, nawe naramuvugishije Amashimwe, ugiye gushima Imana? Ati ngiye kwishima. None sinuhamagara imbaga y'abantu bangana guki, ntabaza bazaga ngo basige, ntabaza bareka gufunga no kumwe. Nanone yaranumvishije yamakoro ubwo nguko. Nanone ntawe ntuma, je nyine naramushimiye n'icuma ko kiravuga ko kirareba. Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Shimiye Nyanshuti mukazana wawe mukiricu. Ejo bundi nari muyinga kusitora, no kuri kubana n'abantu. Pahoro yarabivuze ngo mubane n'abantu bose amahoro. Nyanshuti n'umwana w'iwacu, ejo bundi yamambwira ngo ufite igikorano, sindagifite, arohereza. Imana yo mu ijuru, famiye biganga, Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Nanone ndashimira biteze Imana, niba abagabo bavuye ahangaha. Nanone nawe n'umwe mu muryango, ariko hari uzuba mu muryango akamagenda.
ariko Imana yo mu ijuru igirire umuryango we neza kandi turamushimiye. Shimiye bityo nari namuvuze Pasiteri ise wa Pasiteri Gedeo nawe yaradufashije. Shimiye Pasiteri yumva ngo uyu turi kumwe nari namuvuze Pasiteri Mutware, abo nabagiye bampeza ifaranga. Ndashimira Rusanga, ni wa mugabo twabanaga hangaha, yaravuze ati mwari turafatikanije mu mashimwe kuba Imana yarakugaruye ukagira nayo mawazo meza yo kuvuga ngo ushime Imana. Ahita nawe akora, nawe Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Ndashimira nanone abana banje abone uko nagiye mbandika famille Masunu, nanone nabo turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Ndashimira bamanyana yanje ngaba babavyeyi bicaye kandi nabo baracari batoya, nanje ndacari mutoya, twarashingiranye. Haruzugira bamanyana yiwe tibaruhe pe, tibaruhe bakazama kurogana ruguru ngo ntibagenjeje inka neza ngo ntibagize gute, ariko twebwe aba bacu turafatikanije mu byiza no mu bibi turi kumwe. Dore baje bavyeyi, ndabashimiye. Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Bityo Muhoza nari namuvuze, Nyabahire nari namuvuze, kuboko kwawe twarakubonye. Ndashimira Mukuku, ndagira ngo murabibuka uriya mugabo nawe ndamushimiye. Ndavuze ngo Imana yo mu ijuru imuheze umugisha. Cyubahiro Kadogo nawe ndamushimiye, Imana yo mu ijuru imugirire neza. Ndashimira Rugira Marora, numwe mu muryango tiyabaye hano, abayumbe bazaba musarire yari yateguje ngo hariya kandi habaye ngundi mukutana, arasimba aragenda, ariko yasize akoze. Ndamubwira ati nkuko ukoze gagenda. Yaragiye Musasa ngo bafite undi mukutano, nawe ndamushimiye. Ndashimira komisiyo mwene data Jackson, Jacques agira imirimo myiza, aza dutunganyiriza ibyo bamwe tutoshobora, hamwe na groupe yawe abo mufatikanije. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha, kandi nta handi haba akazi ni hariya bagaburira bavuga butumwa kugira ngo nabo bagabura ijambo. Umuntu ushonje ntaco yokora, ntaco yogeraho pe. Ndagushimiye wa Imana iguheze umugisha. Nanone ndashimira bamwe baraha iyindi protocol iri mu rugo, irimo Nyamaneza. Musarire uriya muvyeyi, uriya mugore wacu azabanguka agakora ibintu byiza, singiye kumurata, ariko nanone iyo ari mu kintu uzabamuvuga ngo aragitunganya. Nyamaneza hamwe n'ababana ba Kinoro nabo turabashimiye. Ndashimira bwana Mukubo hano, ese ko murabona rinde mukuru jewe nabo niwe ndamukurikira ijya kabiri, ariko mama yakurikizaga vuba twarabanye mu butoya, none twembi turabagabo ko turashingira. Nanone nawe ndagushimiye, Imana yo mu ijuru ikugirire neza. Ari kumwe abana bacu Espoir n'abashiki biwe bari hano, bazanye mukazana uyu mukecuru niwe mukobwa wiwe. Nanone uwo mwana wacu wundi akaba umukwe w'uyu muvyeyi, bose n'abana bacu turabashimiye. Turavuze ngo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha. Rero bene data tudacura abandi, mwese turabashimiye. Yemwe ndashimira Mahirwe, twahuriye gahangaha ariko twese abanyamurenge turavukana, si uko mvuze ngo niwe gusa, ariko mu izina ry'uyu muhana wose ndamushimiye. Nabonye kuri rwa rubuga sinakaza mbasha kuvuga, ariko ngakurikirana ararushusha, aravuga ati yeme gahwega. Nukuri ineza yawe timugacogora gukora neza.
ijambo ryaracogore gukora neza hamwe n'abandi mwafatikanije ba Joseph ba Pasteur Rukumbuzi n'abandi abagize icyo bakora abakoze nta kindi kintu kigoye gutanga urufaranga benshi bazamubagira gutya kandi gufunyurira undi kandi amaboko atanga tazakena ukabona kurakogira ubugugu bwa bukene buzoza ariko mwebwe muhaye mukora neza muri ibi bihe turi mu butayu urufaranga wasabye hariya nawe ukaruheza abandi ndabashimiye bene data abagize icyo bakora bose n'ababitekereje ntibabona mwaye Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha n'abavuze biragora kuvuga ngo barubone nabo bari bafite uwo mutima mwiza nabo Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha nanone ndashimira abatumirwa Pasiteri Reverend Musore namubonye rimwe ariko nama numva ndamukunze kandi muzukuri namuboneye kuri gerezo harabona hamagaye titwiganeka abavuga butumwa ni benshi no turabafite na hano ewe ijambo mugira zina wa musiga yigishira abantu bose ariko nanone jewe nama nsaba pasiteri tese ntiwumvugishiriza Pasiteri Musore nawe tinda kibazo kabisa tinumuvuga butumwa aramuvugisha nanje nyuma yiwe nama nohereza amawucyo Pasiteri narakize none uzoze utubwira ijambo ryo gushima Imana kararivuga ijambo kararivuga hano kera hakiza abantu jewe gakera narakize n'ugwaye none arakira kubera amajambo y'Imana tubaye twumva ndashimira abayumbi n'abatumirwa bene data muri mu gusura abantu muri mu gusengera abantu Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha reka Pascal haguruke dukomera Imana yacu mwene data muzamutereninga kuraja muri Amerika wogendaga nta wundi usize hano kuba muri uyu muhana nta bayumbe uzotumerera nabi ariko turagushimiye aba bantu bose baragushimiye naje ku izina ryanje ndavuze ngo Imana yo mu ijuru ibagirire neza ndashimira Bible President Peter nahaguruke nanone Bible yaranyegereye ikamiza na sente mu rugo ikazi kansengera amasengesho nasengewe sinaruwo kugenda pe muvandimwe mwarakoze mwarasenze bakama basigana ifaranga kandi ibyo mvuze simpayembesha Imana yo mu ijuru ibaheze umugisha ndashimira bene data abaririmbyi nibahaguruke bidaga musarire na Yesu n'iryo jambo yavuze ngo ni mugende tukira aha ngaha pe abapasiteri nibo bari mu kwama baguma bagakora gusa ariko abavuga butumwa tibahaye bakora cyakora abavuga butumwa n'ukugenda nyine bakaja iyo mu myonga nari ndenganije abapasiteri abavuga butumwa n'ukugenda bidaga waragiyega amavuta y'amaba menshi na hano wari uyafite ariko wagendeye zariyongereye Imana yo mu ijuru iguheze umugisha Peter nari nkuzi ariko sinarinzi nkuru umwana w'iwacu abiwanyu twarabana waje ukiri muto mwene data turavuze ngo urakaze n'Imana yo mu ijuru iguheze umugisha Imana yo mu ijuru ibagirire neza uriya mugabo uhaye vuza ikidari nahaguruka Poste Nikoda iyi mpano hano musarire dore abasore bava habakika aba ni abasaza ariko dore tibari mukuru babamenya kugwira imijyi ariko iyo mpano nziza Imana yaguhaye Dawidi yakazacuranga abarwayi b'ibicure bakama bahaguruka none niho mugeze muzamusengera impano ntimukaza mupfa kuzigira kuzihuza n'ibindi muzamusenga Imana n'Imana yabahaye ubwo buryo mwana wacu turavuze ngo Imana yo mu ijuru iguheze umugisha bariya abagabo bafite biriya byuma ibyuma bibiri aya niyo makutano mbonye
murebe namwe bavandimwe ngira nsanga n'abana baho uriya mwene data wundi izina ninde Mwungeri ibyo bintu mwize ni byiza ejo bundi byishimo yaratubwiye ngo twihangire n'imirimo ubukene turuvemo pe none dore abagabo abandi basore bamwe bari kuvuga ngo ko bariga ariko ntitwaye tumenye ibyabo dore mugande babigisha bene data twarabatumiye nta n'ifaranga ntaki bamwe gakubaragira ngo baratwaka turabashimiye bamenye ko twakize dufite amashimwe bamabazana ibi bintu Imana yabahaye ubwenge turavuze ngo murakaze n'Imana yo Mwijuru ibaheze umugisha ndashimira serire hariya turi ese barahari ko ndababona nukuri harimo n'abayobozi batuyoboye mu makaritiye n'amaserire ariko narabunze iri yepfo mu Kinindo hari amazu n'abariyo karabagwaho nibabona iri ya ruguru bazogenda iyanje yari imaze kugenda pe shike mbona inzu noneho muri ya nzu nshika ndaryama sinasohoka ndagwara ariko aba bavyeyi bamba bugufi hamwe n'abagabo nukuri turabashimiye n'uyu mukutano twarababwiye barambwira ati kurasha gukora ikintu ciza namambwira pasiteri iti no mu bavuga no muri serire naho abaheza umwanya bene data umubano kandi umuntu uzomumenyera uko mwaturanye ababana nabi ore wa ariko mwebwe muri ababanyi beza turavuze ngo Imana yo Mwijuru ibaheze umugisha ndabashimiye mwese abapasiteri n'abandi abagize icyo bakora ku bwanje Imana yo Mwijuru ibaheze umugisha amen. Mwarimu ageze neza reka dukoma amashi yamugiriye neza abatumira nabibagiwe yeme nibagiwe iriya korali ya Methodiste siyo kwa ubaye ni agape perezida wabo nahaguruki nakamutu Jesus na Adonai abana duturanye nibo nibagiwe aba perezida bahagurutse abona ukwibagirwa ni mwebwe nukuri kari gaciyemwo ntawo kwibuka byose bana bacu mukomereza aho ngaho muri mukurepeta neza mukaririmba neza Imana yo Mwijuru baheze umugisha amen. ahubwo mu bantu bibuka n'uwa mbere cyane hari abatoshobora kuvuga ibi ngibi ngo bikurikiranye bene kuko ntabikoze nubwo atwaye umwanya nawe ubonye iminiti yacu yayemaze Mwarimu ariko ni ukwiye kuyimara nubwo abandi bo kwicara intego niwe waduhamagaye ni uvuze abandi tubabwiye ngo ni mwicare bagomba kugubwa neza bakicara ariko nabo baravuga turagenda duhereza umuntu umwanya muto nari mvuganye na madame we n'uyu musore kugira ngo ntibasubira muri biriya byose baravuga nyine ibindi nabo batekereje kuko bafite byinshi ku mitima ariko nanone mu miniti 2 ine bombi babe bararangije kugira ngo nabandi nabo gawe kabahumeka nabo iyo miniti isigaye usa nyine revera uraza kumbabarira uze kunongera wawe kurabona kuntu bimeza nanongere kuko gani iki giterane ga namashimwe ijambo mwararyumvise n'ubundi turaryumva ko turajaye ariko mureke tugere kuri objectif y'igikorane reka tubahereze karibu mama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mpera Imana icubahiro. Haleluya! Twongere. Bwana asifiwe. Haleluya! Imana ishimwe. Twese ni ugushima Imana yuko tubashe kugera kuri uno munsi w'amashimwe. Imana ishimwe. Bana ko batwaye umwanya muremure kandi senti twari kumwicaza kuko niwe wakubititse ni uzi ibyo yahuye nabyo ntabwo twomwicaza nubwo wamugani twese twokwicara ariko umwanya wose ukamushiriraho biramaze. Imana ishimwe tubanje gushimira abantu bose babashije kuza kubona abakuru n'abatoya baganditse ngo nitwe bitavye. Imana yo Mwijuru ibaheze umugisha.
si igitangaza uko twobipanga tukanabikora ariko tukabura abatwitaba, ariko mwebwe mwabashije kwitaba abantu bangana gutya, Imana yo mwijuru ibagirire neza. Iki ni icyerekana yuko mwaje kureba icyo mwakoze. Twatangizanyije namwe kuva tugwaye, kuva dukize, n'ubundi turi kumwe namwe. Iki ni ikibereka yuko ibyo mwakoze mwaje kubireba. Imana ishimwe. Yego ntituvuga tugize ngo tuvuge gusa, twovuga byinshi, abandi bose bakama bareka nta kintu cyo kogwa hano, kandi ibyo nabyo ntibzokunda kuko n'abandi baba bakeneye gukora. Imana ibaho umugisha mwebwe mwese. Twebwe ntitugenda dusubira mu bintu n'ibindi, yabyivugiye nyirabyo, ariko ibyo byose yavuze niko byagenze, kandi natwe twashoboye kumwihanganira, kandi abo bantu bose yagiye avuga yemwe ni ukuri baradufashije. Nabonye igitangaza cy'Imana aje muri kugwara. Imana ishimwe. Kugira itaragira ikibazo uzuvuga ngo wenda naka ntagukunda cyangwa ntakuzi, uzuhura n'umuntu gusa ugatambuka ukamuvuga ngo uriya wenda ntaza gufataho, ariko ni ukuri nagize kino kibazo ndahumigwa. Abantu bose mu nkambi subujyajya mbivuze mbikuye ku mutima, nongeye kubakunda ubugira sinovuga inshuro nabakunze. Imana ishimwe. Narabakunze mwese mu bishuti zanje, uhereye ku mwana wa hano ukageza ku mukuru, ku bana b'abasore batoya twarababonye, amakorari yose yeme. Ubu nyine yaje bazanye ibiro by'amasukari, ndavuga ngo isuku ni gute. Imana ishimwe. Ukundi twebwe gusaba kiyabareba tibaracogora ntibaracoka kubyo bakoze. Bamwe baraje bakazaza agafukama mu nzu ngo ni imihigo bahize, nubwo basanze atarimwe bagafukama bakazamura amaboko ngo Mana tuguhaye cyubahiro kubyo wakoze. Ndavuga ate suku kudukunda no kunyabaki. Kuri yavuze nawe ngo ntabya cyane nyine mbese azakora, naje ntagihambaye muri no kambi no vuga ngo nari nakora wenda gikore ku muntu ku mutima. Ukuye Imana yonyine gusa. Ariko no kuri narababonye, kandi ubwo rukundo mwatugiriye n'abandi si ukuvuga ngo nitwe gusa, n'undi wese uzoza ugira ikibazo bene icyo muzamuhaguruka mu mwegere. Imana yo mwijuru ishimwe. Gusa yamaze kugwara arababara ngo agume kubabara, hari ubwo agazarara yicaye aha yataka, ariko akikomeza akabona arikomeje, akahubwo ambwira ngo ameze neza, ariko nje mpambona yahwereye. Imana ishimwe. Kwikomeza nako kugwaza umuntu akikomeza hamwe ni byiza. Takwereke yuko arembye uko yaraye yicaye, ariko baza kumureba kiyangana akava mu cyumba agaseka, mugabo agaseka muri saro, abantu bagataha bumwe. Uyu muntu bazatubwira ko arahwera none karaseka, kambwira ati se wewe ariko nawe uzutangaza titaruha hingukiriza umuntu ngo amubwire ngo meze gutya. Nije wari uzi ukuntu yari ameze gusa, kuyo ko namwe mwayibonaga ku maso mukavuga nyine ngo ageze kure, ariko yayihagararagaho biteye ubwoba. Imana ishimwe. Kugezaho isa mufara mu munsi amutwara ku bitaro, je nyarabarekeje mbageze Igasorwe arurira, ndagaruka ariko ngaruka mpaye mvuga ati ni ukuri ni Bujumbura ntibahika. Ariko Imana yo mwijuru imushitsayo, umwana nawe aramwegera, baraguma bariruka ku bitaro, abamufashije Bujumbura nabo Imana yo mwijuru baheze umugisha. Kuko ari hari yagwaye naba wenda ntibahazi cyane, ariko urumva bahamenyereye, bacaga ahantu n'ahandi bakamenyana n'abaganga bagashobora kubimufashamo. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Abana habe nabo nuko bari bameze. Uyu muhungu ntiyo kubwiye ngo ambwire ngo mama ngo papa ameze gutya, jewe umwe kavuga ngo muzamumpisha muzoreke nze nyitorera ugenzi nje nyine nze ndebe pe ku mwana. Umunsi napanze ngo ndagenda bama bambwira ngo baragenda, ariko nkabona yuko ari kwangirira yuko bashika gusa ngo ndebe uko bimeze. Ariko naje bumwe ngakomera. Umunsi umwe ndavyuka ndapfukama mu cyumba aragihara arembye mpambona byabuze, ndavuga ati wa mana we uko ntakantu yakoze wo mwibukiraho habe nakama tije ko mpambibona mbizi tikijyagize gutya kijyagize gutya yagazagura mu costume tabwo yagaze yambara nkabandi nararuwengeza kuri zine yatanze ari shasha kamubwira ati se kubera iki uza wiyambura ihuzu ufite nzima igaragara ukayitanga gwese none nguze ushaka ngo ntange icyo ndakunze ngomba gutanga icyo nkunze.
akabikora gutyo parura abantu yaguriye ibitenge ndavuga ati Imana nukuri tubuze icyo mwibukiraho ikiwo kimwibukiraho kamugarura. Imana ishima. Imana irabikora yeme mureke tugira ako igihe wagize ikibazo ubwira Imana ngo abana bakagira umunsi wo gufunga abana b'impinja akagakobwa. Narahumewe n'uyu muhungu muto. Umunsi umwe bagiye ku ishuri batariye baragaruka ntibajya baravuga ngo uyu munsi mama ngo titujye. Birirwa mu ntebe abana bagasinzira bakicura ababo bakaza kubareba ngo baje gukina bakavuga ngo ntibagenda ngo turafunga gusa. Mwabana mwiri mujye mutarambukira mu ntebe ngo turajya nijoro. Ndavuga ati wa mana aya mafungo y'abana b'impinja oya rero Imana ibyo byose twagiye twisaba ibyo twavuze byose irabikora. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko nyine tutitoguma gusubira mu byo bavuze ariko umwana wanje bukuru ndamushimiye bivuye ku ndibaza umutima. Abandi bose mwarakoze kandi namwe ntako mutagize icyo utarakoze ntacyo yari afite ariko umuntu wese yaragerageje ko yari afite. Umwana wanje yarakoze arakora abandi bagiye guhaguruka tutomenya umubare w'ifaranga yari amaze gutanga. Nubwo twovuga ngo tuzishire ku rupapuro nuko niti twozimenya. Imana yo Mwijuru nawo hari imuheze umugisha. None ndabashimiye bamenye nacu bavuye umusasa nukuri kumva igikorwa kiki ugatanga amatike yawe ukaza kujya nuko biba biri mu mutima wawe. Aba bose bavuye Muyinga ntabwo bazanywe no kuvuga gusa ngo baje kudishigikira baje kureba ibyo Imana yakoze. Ndagira namwe ko murabona iriya nkovu aka gakobwa niko kavuze ngo bazozamuseka ngo nibazozabona iriya nkovu ngo rega bazozagira niko yavutse toyaye yazabanaga ibyo nyine tahovye tahiwe niko yatekereje ariko umubiri ni kuzumera uzuburi muzima none ejo ugahinduka. Hari umumama umwe wambwiye ngo yagaze aje gusengera n'umutsima ngo agasenga ngo ntamenye igihe yarisenze ngo yamusengeye. Yeme baradusengeye kujuzi bazasengera umusazi badahumeka nukuri baradusengeye. Twagaza tuza hano ninga bagasenga ahantu hose nciye nubwo tambutsa binjiye bagasenga. Yeme uko ana amasengesho mwacu gusa tinukuri Imana uzabikore. Imana irabikora takwitagize nukuri nyaravuze na hano ndavuga ngo tashimu nyobona peza Imana kugira ngo kubyo yakoze tajyo nyobona jewe tajyo nyobona. Imana nawe nyine irabizi biri mu mitima kandi ntitwobivuga ngo tubirangize. Imana yo Mwijuru mwese ibaheze imigisha abatwitabye abaha batekera abashyari ya mu rugo abari hano mu gikoni papa